na abofo no wotumi yera wotumi ba wotumi dane wo ho biribiara ena abofo no ehun se onipa mma edware wo nsuo mu a wo nse dross wo nse hwe enti se onyame soma wo ba wie mu a wo hu biribiara e wo asase so Yes. enti ne binum bae no behun se nipa edware na especially man enti wo ho ye abofo no akono enti wo ho ya akono wo bae a obofo no wo honam no wo sisa enti wo dane wo ho nipa ene nipa ma mba mmia no ebedai ma wo giant anakins ni ade enti wo san kosoro no nyame pamom tumu se montu ma ha bio efi wo mo ho enti mo di bone enti wo man san kosoro bio mo ene mo ka wiem enti wo yo ba wo ja ho wo nu fuguso a sa spirit no otumi be ware So wo enefe ebo 89 ko a ahohum ni na ba obi abaye de no woni nam semna udware semna ni ehwamo a na wadware no onkata so ya wo semna no atwene ba ehwamo no ohu scent ohu lavender a fresh spirit your spirit ni bo ha enye se wo na akofre no ohu watade oniama etrate no intervention we are seeing ma yehunu nyina enyo yakopon emo no ye free ni pedua ni mu etimi ko ba bi foforo ene wanya adwene no mo e de aba ba sapepepe entita meka se meye we ni nyina na wo chem se ene obewu 3 days so na se ene sa dia menye eno na wodi dada okomfa no chi so mbese nkoji owu aduru ndo so obewu nansa na wasore okoji owu aduru won so ko wanye de wamba entino wa wo yo berma bonsam oberma obefo no o kire utumi na wo no e kire wo se ansa na ono na ni beji na waye ni awpe ama wo no enika so do onyeska ba sosumo de obenyeska entino o brother o sister o abruchiri no kunu mame menwe na wo kona koye den kobre na busua no emre enti munya ware munya adwuma ade papa bi enu a ebetuma ba enye sa ade papa ni ho ewo ho na so mu ntumi ye efse boni no esiu papa no kwai enti se wo adwuma nyeye wa ware nyeye wa brabo nyeye a enye fe ne ba beye wo ye wo wutumu ma be ma munyina tnas Mystery TV so na bedi modri na Mystery TV sade ye dikan de akere mo no eye dwumadi a ye pese ye fa so na ye hwe niema bi a ekoso wo sunsun mu ene honamani a ema yen ye hontoye ana ye mpo ye hu se niema bi ekoso ya bra bomu a ema ye hontoye enu nti se ne mede wa pia ha na ye ba bedi nkomo e de afa niema bi a ekoso wo sunsun mu ne dane ne ho ba honamani a ya na amaya adwene aye prekesen no na ye mpene senti ene de se adwumadi aba enu nti se wachi mu ato ha wo de etnase na hwe me na enche ni ayesa me ne dide dwumadi no be ne ba be ka me ho na fe ya hye nkomo na se ama wo nso watibi enti se abre de mesre wa twen be sima na meba sese ya sele me de ka ye no Mystery TV so enam we na ene dwumadi a esi edi so a de brem no eye sunsumo ehintasem pa ana Mystery of Mysteries ena ye de brem na se Mystery of Mysteries na ye de brem de a sabre maton safre Prophet Abednego wono enso eye obi a wadi tintiman pa ewo sunsumu dwumadi ankasa mu ono ena me ne ba bedi nkomo sabre ede ama prof eja dem wakwa aba ye nia ye wufra ye mi adomboko yo Mystery TV so ena we amen na se ye do abade a na ye ba bedi nkomo na nkomo a ye bedi no financial nyankropo dwedi amponsa na ya yo osuso jaja nkopon Israel saforade ojami obo osoro asase oboro de ebo osoro de asase bo de na bo ni pada sedi se o se soup
na home go nipa mo nipa be atiasefo kra ejapa insanka ni dara anopa ya ye twahia wo Mystery TV ayem beka mystery of mystery ehinta mu ehinta sem no ayem papa ejabefa ene kro ni na ye de nipa do ayem kra ehso Yankopon sa onyame boy wo baka ye ho na de nya we pe de na sem doba Yesu Kristo de ni mu amen amen yo prof eja baba mpa ye wie de na ye be se dwumade na se amen na ade ba ko a ya na ha nipa bebre na so ya na woni ntimi se bia ase ya na ona dwene na emu yie ma won se nso bia eye moto ho a ene sunsumu awade ti se ka se sunsumu awade a ene sen yo ejapa ye da wase anopai eja gusu bisanse mi se woka sunsumu awade that's called spiritual marriage. Spiritual marriage, and when we talk of spiritual marriage, I can sunsumu awaria. And yes, say, Onipa eko sunsumu kawario. Nietene say, Mra Onyankopon bo so na asase no. Obo ade nyinara. Na ade obo no ebi ye honhom. En ebi ye sunsum. En ebi ye abode ayede yenu ayede ehun. Nti ye wonia yehu. Ena ye wonia yehu. ye timi mfa ye ni ehu ye mfa ye ni we hu enti se wokase sunsumu aware a onipa wo yote asefo no na sunsum bi tumi bi eware wo anase ye wonipa nso a owo tumi a ono tumi ware obi ewo sunsumu eno ofere sunsumu aware na nyesa ono yere no ma be ko sunsum se mo ko ware aha yo se obi nya sunsumu awade a de na ohu de na eba na so mo onyame nhira wo na edikai ye nananom ye papa Adam mra Onyankopon bo ade nyina no o se se nyama ni nyina ko se Adam nsa no se Adam today enti ni Adam betu ni din na Onyankopon age atu enti na ade nyina se Adam nsa honhom fam ene honam fam ni nyina na se onipa nsa na mra Adam oye mfonso boni no ena Onyankopon pam ni fi trompe ena abodi bia free Adam ho na wo free Adam ho no na Adam se say ohia bibiara esese okọ mo nchen badoti ni ye de so no ni tumi na aba fam ti se okọ ho ananka wodi won so tumi no so pepe na okọ srade enti se banche menkeni okwakuo jata biribi na Adam hia okonsuo ho a enso se jese o mamiska jese o ya amamre jese o yese ana jese o ye mese enti se ebia ensuo bia memfa ka se ensuo bia ho na okoya ensuo no beka se okay ansa na meboa ho jese o mamese o ye masedima na ensuo no ama no ne ba na oni wo abetrase na possible nso a jese o ware ensuo no ba ansa na na wo hwe no nsan de aka enti mra Adam fi asese o sresre no o sresre nti tumi bebre bedi onipa nchen na womo a womwo enwire mu no ba fie enti yes an onipa so kotra enwire mu enti onipa bebre ote asase so ni kai so ba sunsumu no ote enwire mu enti ne ede sunsumu aware ne ba ni no ena ye wo onipa ono ankasa tumi fi ne nipa mu okuta tumi a o tumi fi ne nipa mu na ne honhom no ne tumi no ne suman no be ware wo a wo onya we oni mo hwe enti mra obu ha ni fie na owo ska so oniba me mo example enti so ska na oniba so obeti se ende na fa baby obefa ne ye jisoko jisade no enti okope ba o se ne sadia fasika fa be kru fa be ji fa be ye amamre bi ansa na obenya ba no
entin sensuo ho sumai atigare komfo ho no koya obekọ nsuo no ho na waji nsuo ni bai de ama o di nsuo ni ba ma wa na o do sika de asianan enti se sei no obewo wie a onye sika bi na onye sika bi om dia enkoda na bewo nyina aye bosum no nsuo ni ba enti se se oye nwa sede no nwa mane ma wo na nsuo no so ba obetra abusuo ni mu ono obekọ apam obeware wo aware wasefo nyina enti ye nananum akoji bia nwa mfa nkọ enti nwa mfa nkọ nsa tumi no ebeware abusuo ni nyina oyoba unya ikunu obema so unya yire to unya yire ontume wo unya sika unya chance ya unya mo pepepe enti ekoye sa no ema sanyama no kosu ansa na sese obetuma ye biribi this okoba bi compare to me bi compare mo bi for example na my spiritual need do pempenso na ma hu se menyeska enti me yes eja ene sadia ma men so men ko invention ni bia na be se men free the spirit a o mo invocation the spirit that make invention ma jo what ya enti erwade e me pese anka wo mo ye ka no men saka bi me hear more angels na say ni awo na nso ya na me so da bi na so to men so mo ru anu ni and say na be ye ka no just onya the spirit that makes car sunsuma itimi ma wo ye ka no sunsumo ye wo sunsuma wo ye ka ese wunya no ansa just onya no ansa enti se adom no na je se mentum nsum ewura no mienu because se me pese me ye ka ese se ayaresa ene asempaka no ese me jawe no na okofa ka na me kofa ka no enti se me kofa ka ne dia ese ka spirit e ware me ware no na wodo ye ne so na wo so de wo pen sa ne edi susuma ware ne ba ne enti to be bia obefa bi obeware okay enti se wo bia nya bia obe de ne wo hu se wo nya sunsumu awade yo one bia obehu so beso dan na onim crofoda obeso dan na wo nsum obeso dan na wo gina duaso obeso dan na wo different enti no be fo bia wo se kwara be the subconscious no obeso dan na onim crofo hye mu didi enso wonti ase a sign exercise when you sunsun bi awade obu ho kura on ne kasa many crofo bebre me yese me koto brodo ababa ho te se wo kunu oh ene na se wo ne kuru dia ene na meseda apekura ma na se onya olma ya obeware ya no sresre say na make no me didi agro anajo na me da ho ape wa ba wo yesunsun se no yesunsun okuta sunsun right odo be bon comment se agro okuta sunsun ma straight afa wawaro o ha na jonas ya yekuta nini de ye hu uba ye be hu na wo ni a obehu so obi aba won ne da wo to me change won him different kinds of faces different kinds of molds and no na de sunsun ma wade to bi o yo befo okuta sunsun bia otume oneni efri a otume be ware abra onye awe sa se sunsun na woni mu no na ama na kwan so me ware mo eye eti won enye sunsumu awade no yo da ade ne ya ekotia won abrabo yo se na me kire wo no me se be pese me ye ka eja ne se me koye ka na mentume nsum no bio yeah what I say ye tia mentume nsum no because ni aka no spirit of invention na oye ka no ni o pepe na se me ye okay enti se me koye de foforo be kwatia me me de baby a me pese odi e kono ye se obi a sunsumu no wanye sunsumu awade na bra bomu no so etimi ko yi ana na bra bomu no enko yi yo eno no de entumi enko yi obe den wo one oda ho na on nkrofo de da wo na ese usori na unware ye de bi on obi da na e ho se ohwehwe a obehu obomu a ye bebi obisa ye be ma enti no ebi ana wo ma me kra na no da what I say a nika so eno nyame hihye no say en yes but so soon the quite that how to be bibia okay enti yamfa ne say menya sunsumu awade me so da e obi ne me da ne ade edi a me ton ne ma a me ton no nso no ase e kofom enkosoro
Hana me pay say 180 and ehu say wo obi a na se saa de we ni we e ba na e kire say e sunsun mu awade mo say question a we say ejam that's Holy Ghost take control or say papa me pese me yen me ntumi yen na boni a me pese me yen na me nia obeware no e wo tumi wo wusu majority say when ya be ware very good sunsun no na di wusu on no di wusu enti say no o ma chop money ni kan e so man wo sunsun enti sunsun mu chop money no obegu eduma obese wa ware obese wo nshira because ono na wa be ware o enyo na akọ ware no enti bire biara wa ware o na wo so ware no say utuaka enti wa ketua no bejina usika wa brabo obiribi a wo biara o mu chefa enti bebre e ma chop money e wo sunsun ma bra won ye de onim enti unyama sane se o improve yeye no onyeye ena fesun ebi ana opeso on fa tete haban ebi on peso on fa ya sore ebi on peso on fa ye se na won so koye adwuma on pair o san se adwuma ono a omboa o ommo bi so ye de emboa o emu no wa be ware wo no wo say ye mu no ho yes wo say ye mu no no nani age enye say ma no ono de ono ne wo ra ho no eyi nani je nani je ni ono sa na ope sa na oti enti enye say ono wo say mu eye ono nani je ena se ne ope no enti otume mre a oyire be ba ho no otume ka che yi wanim ana otume bowura na otume bowura oyire enti tamo money be je sa tam na ntokwa besi just on pese se wukura na oyire de wo be ka no dabi because otukura na enti obeya osama wadwuma se unyama nyina se sanya ono dwen se obekọ baabi no akohu so ono na mamu ata na eyo ene na chese ne sade akoso mamu ata ware mamu ata na wacho da se mfa ho nkoba da se yese inshatare se inshampaboa se ndi aduane se na you have to be under his or her control so na esisama that is how it is entino abodi biara eye abodi no ye wo bi kan ho a ono ye enti ye onipa ye hu ena ye wo onipa ye hu ebi a obi a wo be yen no yo niema ya keka nsem bi akọ woni tiri nti ya na on bisa se nti ebi a ni amati obetimi abusa na se o musa etobere bi nso ho a ya na ye keka se emma titiri no wona hofade a ede kwa bonten no ema etwe esunsum ema ne be ware won wo be na ode ntuma baako etwe ne mu ana ataade obehye no na ne ho sebe ne ho gugu ho enonom no etimi ma ekosi se utimi nya esunsum awade ana onyame nshira ye woni ejanom ne nanom akoji and we call something a self-imposed curse wankasa wonto wonu enya jige now wankasa wabrabo watade hye akofo hawa brɛ mra onyankopɔn bɔ so na asase no ɔbɔ abɔfo na edi kai ansa na ɔbɔ onipa na abɔfo no wotumi yera wotumi ba wotumi dane wɔ ho biribiara ɛna abɔfo no ehu sɛ onipa mma edware wɔ nsuo mu a wɔnhyɛ dross wɔnhyɛ hwee ɛnti sɛ onyame soma wɔ ba wie mu a wɔhu biribiara ɛwɔ asase so enti na ebinom bae no behu sɛ nipa edware na especially man enti won ho ye abofo no akono enti won ho ya akono wo bae a obofo no wo ho na mo no wo sisa enti wo dani wo ho nipa ene nipa ma mba mmia no ebedai ma wo giant anakins ni ade enti wo san kosoro no nyame pamom tumu se mo ntumi ba ha bio efi wo mo ho enti mo di boni enti wo man san kosoro bi mo ena mo ka wiem enti wo yo ba wo ja ho wo nu fuguso a sa spirit no otumi be ware so wo hu ena fe ebo 89 ko a ahohum ni na ba obi abaye de no woni nam
semna udware semna ni ehwamwa na wadware no onkata so ya wo semna no etwene ba ehwam no ohu scent ohu lavender a fresh spirit your spirit ni bo ha enye se wo na akofre no ohu watade oniama etrate no say wa shede ni wa fidie ni ma ma ne hu say onipa o be say me ben no sa eno ni we call it the antipathies idea attribute what you say we say oja ne we ni issue o person o breja say o di issue na eguso na edum enti ye wo the power of witchcraft are your antipathies as I say no ade we na twi we ba ade we na ye we ba ade we na enti ade bi ho okoya na ye spirit bi na pedie enti eso oben and ade we ye spirit bi na chiwade enti ense so ye den oben that's called the spiritual antipathies enti ye uba spirit we wo ho aye wade ye be ma ubeya eye na chiwade biribia ewo ho a ompese obeben wo de ho ne ye ba ho ye wo niema ede spirit no eba na ye pese ye wie no obi be kan se ebi adura anadwo a obi adabe no nkono no odu no so obi ani ho na wase nsu no agina aduo ana afikyire baabi ni wadware eno nso no etimi twetwe sunsun no me ba won ho ana san so ne okuta semra de nya se o ba house se framane etwe me ko baabi a so etimi me ba na yo enye se obi eno fatuti mre bi na megusu ya de bi na de no megusu ya menti ase afa da kronam se eja ade na ma bompa masre ma ya ade we so enkoyo na osoro sero we no ka ti so me ni mu se dia me yina ojira bi che wo mu bia ti won pa ya wo bori nyina o nchen ojira ho de da o hwe me denti oya honhom ma jo wa ti ase in this oya honhom no honhom so hwi sini kwan omba gwago emese o se me ba wo dem me ba wo nchen eno an so oba o twam so oyem frama enti mra wo gira bonti so obi ani ho enti wo gira ho dware no ono o ho de daw wa ti de daw enti say ye honhom boni a ni o hwehwe ne nsaka ene ne honhom papa so dia na honhom papa so jese wo nya ontumi mba wo nchensa honhom papa ni o ma wo nchen ontu ye de wo mo ko hwehwe no no oba wo nchen a ono bebo wo ban sanya honhom boni bi embe haw ba honhom boni ni de okopeo wa nkopeo obeba tire se ye ko sunsun mu a yo ye wo sunsun no won wa ye papa ena wo won wa ye boni yes na papa ne de ye wo ko pepe no sa pepe ena de ye boni no de won ye wo te se ka no wan so wo baba oh no so share de daw opa juma bia ye onya de daw ena secret won so say also I am canal sold under sin hunam ehye bonias and one uni pedra wo ye nipa nko an de wo ye boni no wo se boni nas enti on frɛ no kura boni beba say o e woni diem okay yo abusuafo yo ha ye Mystery TV na mo hwɛ no na me ne prophet Abednego na ye twetwe nkomo efa sunsumu awade ho sei yahwe akwanhodo a sunsum no timi ba ye so na obeware ye obreko a wonko ye papa na ye busuafo ho enkoje awade na nso no niema bi wo ho a wo ya ema ohun se so oben wo na wa ben wo no ye so oben wo kwa na oben wo no wa ba be ware wo we ene ade a ye timi ayi na di e wo ha afa ye ba behwe ekwan ye be fa so a so bi enya bi a obetimi akwakoje ayaresa ana wakọ ama sunsumu awade no atimi atwa we ena esese wo yonya daade na wo hwe na wutie na bi a na wunua na abusuani bi saa ne ba ekeka ye bia no na bi a ohye bi mu na so ntimi nka
na ye hu kwa obefa so a obefi saa tebea owo mu ne ho me ade ne ho e de afiri mu prof eja wa chire niema obi efa so se wono a na ni da ho ana na ni na ho otimi nya sunsumu awade na niema ya hihye no ebi ya na obi tie ye na wafa saa ahihye ya yeyi ato abontin bia bi mu na se pa se se oba beji ayaresa sai na sunsun no wobetimi na yi no afiri obi a wakọware obi so wanko hu abusuafo na nso aware no yo our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ejafaida was wado mojaninti. Amen. amen Nia etini se na ejama obi ehun ni se upo uobi. Upo uobi. Fatuti. ze niema mienu ebi ana wo ne papa ana wo ne bone Yo bone ni na papa ni bone ni na wo. okay If you say what chose in sin did my mother conceive me. Emumoye mu bone mu na me na nyensen me. na wo me No wo. Na o ma me de nsu ma o so dan fa. so de nso no ba Enti wo ye dan ba. Nsu ni ba. that's it To ye bone ba. Na bone nso o se bone bata abo ho ani try there. Twana. Enti ni papa ene bone mu na wo ye. Enti ye won hira e wo abusuanum. Ene ye won nome e wo abusuanum. Enti musu no emfifem musu mfin futuma mu ye wo nipa tu mu enti wo ho ansa na ye wo umaame wo nana mra onyankopon bo so na asase no o se Adam otume di biribiara a enkwa dua wo ho na dua yi die papa ne bone dua enkodi na odi a obewu ena awo no obonsam nam owoso owo no ye obi a owo the wise onitre onyansa we call the serpent means the separate ono kire kwan a utumi efiri woni padua mu na wo samba woni padua mu that's the serpent on say mri betu a owo otewa otumi fi honam no mu ara ho onso owo otumi ro no oye den no oro no honu wa free owo ade knowledge a oye no wa na no na ade no akoso no wa wura mu no tumi free no ho enti saa na obonsam hu so owo no yo native owo ye obi biara owo nyansa enti obonsam yu so owo no the dada Adam and Eve onipa odasani ena owo no ka kire Adam say onyame se mo bewu ana mu dia mo wo so da bi enya sa na mom wani bebie won se bebire kuta Bible no so won monti ase enti amma adasama onipa entume hu nyansa na sa adua eye papa ne bone no eye mystery eye intercession eye nyansa sa nyansa ne so no eye nyansa eye wiase nyansa enye soro nyansa ena enkwadua no so ye nyansa ewo so enti no mra wodi no se wani bebie ni se onyankopon so udia ubewu obonsam se mudia mwani bebie ni se ohunhum betube firi wo mu oso bie ni ebia obi a otube firi ni mu and the spirit, the soul and the body yes ankwabata sa no ni party enti no mienu eti baako mu ena ba sa baako na akotra baako mu the body, the spirit and the soul. So the spirit and the soul move to stay in the body. And this udia kwaya wo ho mefa so akire wo na wo kire wa utumi otie ubetume firi mu. What you say? Enti ye woni pa bebre wo mu wiase a wo mu ye awufo dent no ye awufo utumi firi ni ye tie sese a obetu akọ America ba obetu akọ Japan ba nso ye tie. What you say? Anankasa tumi ye enye meme de no yen de no de wo be fa ye na ye ko no de wo kwan a otumi ye no okọ enti no oti abroji ko betu aba ho anye obi na be fa no ono ankasa first no wo training na abefo no na make am
wo training one there obi na be fa mako but onya ben wi a na nkasa oko na yen de jese honhom kokron awurade nkasa ma abofo be de e be fa yen kohwe niam no wa kire nkwa e be fa so but oguso ti niam bia entino mra Adam ekodi se aduaba no ofre nim enti oti onyame se onyame kasa onya firi mu a nenti amekire ono maybe na me another vocation sa na spirit guide so one will say me pese me be na me komani mpa na me say yo also it's adia ene adeba ko obekire me a obetumewu 3 days na usori a nyama ubehu nyama ubeye wo wiase na say okowu 3 days na wan sori so what I say eye spiritual science and technology eye natural wiase de upese obin upese ko India oti eya obeko ento obi okuta occult powers the hidden laws of nature abodi no otubira ayire duru ebinin oyira na oko ofan fitire anoko dan what mo enso de ne board dan na ede oko na se say ni ban otumi firi ni mo no eti ni mo etumi firi ni mo etumi fa di padua no so ede ekoro ento wo ho kwai enti mra Adam di sa de no sa na wo beye wo free ni padua no mo ento wo so bi na ni bia obi a ne honhom tiri mo etumi ede ebie na unya yesa pe wadani owufu o say na a body without spirit is dead honhom a honam a eni honhom no ewufu o so obi ewu a obi a ne honhom ai de afre ne mu and this one honhom firi mu na wamba dia you are dead and to Jacob say udi a obewu but one chire na se honhom betuma de afre mu entino mna wodi wie no wotume yesade no na ye wiase nyansa enti wo a obetuma ye ka invention this honhom firi mu na ukọ baby a wo ye ka na ukosua na uba wa beye enti invention wiase nyama ye hunu nyina enyo Yakobon emu no ye free ni pedua ni mu eti bi ko baby foforo ene wanya adwene no mo e de aba be sapepepe enti ta meka se meye woni nyina na wo chem se ene obewu 3 days na se ene sade menye eno na wodi dada okomfa nochi so mbese nkoji owu aduru enti oso obewu nansa na wasori okoji owu aduru wonso kwa wanye de wamba enti ohona mka so eno de enye possible ansa na mebe ya de foforo a nia Onyankopon mpe no ena ne de ne ye ho a enti eno na Awurade nkasa na opese ohun biribi a obefa okohwe ofa okonso do beba na wa kowu na se wa mba bi ofie befo busumbi eloki wa kosi kwa ya waka enti obi owo mu no se na obetimi age no very good just a nipa na ankasa man ho kwan ena ne enti a owo mu upe umpo ye wu tu mu ofie no ne atibia no ye wo ade a ehwe muso sa tumi no obo ha o se kunuma mewe na kona kobre ofe no ototofio onipa obe titiru ahwe busua no ono na sa tumi na ewo abusua no mu a ehwe busua no so ono na mumbo be kum ama sa abuso ansana mo ho atom nyesa mo ho atom ono na ne ho beto nya de da na kuma so no ono na odi na ne ho ono ne ho ato na mo abre ototofio no mbajo ti ni kunuma mewe na mo nkobre mimi di no na mo so mo bre yes na ono na nije na mo bre mbajo ogusu ti ase ade se watch them ye who say yo onipa na odi ono pe no bra wo no wanya ne ono pe no na mo amosha na se na mo so mo bre yo so no na mo so no ono hwe mo so ono control enti no wa wo yo berma bonsam oberma obefo no o kire utumi na wo no e kire wo se ansa na ono na ni beje na wa ye ne awpe ama wo no enika so do onyesika ba so sumo de obenya sika
enti no o brother o sister o abruchiri no kunu mame menwe na wo kona koye den kobre na busua no emre enti munya ware munya adwuma ade papa bi enu a ebetuma ba enye sa ade papa ni ho ewo ho na so mu ntumi ye efse boni no esiw papa no kwai enti se wo adwuma yeye wa ware yeye wa brabo yeye a enye fe ne ba beye wo ye wo wutum opo umpo sunsum no ware mu because obetu abusua Job 5:6 o se musu emfifem o how emfim futuma mu ye wo nipa to mu se jampenduru enti meni wanka mehwehwe awurade achi kwan awurade oya anwade awurade o mansuo to na je se awurade pe ene betuma jiwu sa musu na ye wo wutumu no tenya wo na akwaje bai ye wo wutumu musu no ye wo wutumu na sa musu no ye obi ene namso e me bai enye se namso enti ye ni musu kasa ye ni yare kasa yare e obi di se o ya body musu ya body a ye mfa ye ni wa ye de ehu o te kasa onim enti no won a wo firi wo mu koba no won ni sa musu no spirit no power no suman no kasa na suman ni na chere nse wo se no afi akwaba ma hwe wo so wanwu what you say enti no fa unia ne ba no ebra enti kun unia ne ba no mame na menwe na kona kobre mehia ni moja mehia ni nam enti sabri kwa ya obetu afaso no se obepa nkrofo na wo de ahoma a wo de boti tuntum no akose lord kwanso ase ha next week bi obetu kwan so fin kran ababese akwa brochi ababese akwa ha monko gira kwan so na mummaso oba ne ka ne normal ni mummaso aka ne bebo fam bra enti o de city ni be wono to okumu na ogbuya moja no wa besesa seti na make say obi asodae oni obi ida e kire se wenye sunsumu awade enye no kwa na eche se wenye sunsumu awade se de ye kan de na dwena kosi nia alright no so mo enti obey den e na ne ho ato je oba ho ana na oba ho so a den ne den e na ese yo ene wa churo se fa wa kwan se urade nsa na fa ho to ne so na urade na beye no se se ne onyankopon do wi asenti na ode ne ba koro mai na obi obeji na di no wanyera na mongwanya dankwa na memi wo awurade ne ba koro no enye me na mesayare enye me na me wo bi a wo musu na di wachi o ha na di wachi no o ba me do koma no ba jo ti ase obi a oyo di sire kremoni malama agbaragba suposare bribia no owo obi entu ko sa malam no ho bosumfo no a enye bosumfo no na oku o ne sumani so o suman bi o suman bi etibisimi wo bi o te kasa o hu ade na memedie no o se nimu na nkwawo na nkwa no ne onipa han na meni kwa ne no kware ne nkwa na meso na wo bo so na asase bo ade nyina bo ne aye hu onu ni onyankopon ba enti ba mede wo koma onyankopon ba o chamade a enye me na wa chemi o onyankopon tumi na mekuta ena wa chena de enti sa na ko hu obe so na o chena de a enye nipa na o chena no tumi edi na chi ti say ye boni a wa ma tumi boni a de usika nyina ba shi on say ye bompa yo ye ya konchi Awurade na de ni din ada na Kristo fo bompa wa ya komchi wa ye bibia so nipa ho nton wa ye adwuma so onye ye o ye bibi enso enko tumi edi wa chi no wa chi bibia enti ye papa o se nya obeduan e na obede enti se udua de ne ma ade tumi boni a de na obetwa mo ejade na ye hwehwe Awurade chi kwan Awurade o ya anwade no manshoto ti Jeremia 6:16 o se monko gira kwantempo ne so na mo hwehwe ba bia kwampa no wo na mo hu amo ide mo fa so eso nkrofo se ye mfa so entu mama e bosumfo na uta akoma bosum aduane a osum hina de na odua entu odua ko enfa odua ko de bosum enti na bosum ni owo no be ma no fa ma
na den na bosom wo say dey boni o de bema teacher said ye wo chire no se obi wo saa tebia ni mu a yo aje oba ho yes oba Yesu ho me no me jere ho on behalf of our Lord Jesus Christ me jere ho mo nyankopon I am a mouthpiece of God what I say and God does Jesus Christ says send me a mechan obey it me and his minister of Christ prophet Dr. Benigo ho na oba I want you to know and understand oba me ho anya me to me na me kuta no all mo waba say the ye can ni so mo so oba ho na wo wa kire ni say tumi ewe e na ono be ye adwuma na me do ko dan no mo say na pesa me nche say baby obeko bia nipa no so ye manam oye hina o tumi okuta ho na wako mother what I say me person obi ehun ni sa say na me nsu si so say yo ye de ye hu na ni so sa pepe ye ba irim say wo ho ni ye ba na mo ye ba me che say sunsuma wo dan no no ye ba no pepe abusiafo enkomo na ye di e wo Mystery TV so na ye di enkomo na binim say ba bi a ye keka koi se bi ntin wo a e ya ben o ana se eti wo nua bi a wabo amane eti won so beka se di asoma se beka kire mi no ye na ma hu se matene wo Mystery TV so no watene wo Mystery TV so de ya na bo aho na bra na won hwese de e hawo no obetini ye afiri wa na eye se wo ba wo a ehe na wo mra ehe na wo mo onyame nhira wo se wo abisa eye wo insawom eye Accra Nsawom Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital who say uniska wo kotokunkra wo yare into ohia eye spirit so hia so yade eye yare eye honhom eye obi otikasa enti ansa no hia bedomu no ebedi wachi no na efinia efi sanyo bi na de maudia na ye wankasa wo shebre what I say into ba his minister of Christ prophet Dr. Benigo the Kingdom of God ministry ye won Nsawom and otwas oba yen ye be kire wo na me de one man nia wa fra me nia wa soma me na mama wo ne no adi nkomo wo ne ni be di nkomo se oba betwa awurade anim na fe me maka kire se eja sampa wo no wa fra me dia ende na ne ekoso no onka nkire me no onka nkire wankasa ente so ma me na no dawo o papa na no dawo o fie num tumi sumai boni o how na edi wechi say ye giramo say your koto body biara de kudi how wankasa obey de obey ho na fe na nye se obey no so for se nkom wankasa na babu say na ye hu na ya ate ene edi ho dance. This is how I work here. Okay yes wo hana de oba adekodia hana de entia okogina saati bie ni mo oba na hu pepe opo oyentuchia opa o me challenge oyo chinjefo no e won kra na mepe nkofo ka tundra ne ka ba ko ma je me hia chinjefo begire me hia chinjefo begire telephone no ma wo beba but what I say me chinjefo no pe na me hia okay obi o de chinjepa se we nya chinjefo na afi se bi obi pese wo frɛ wa number ben of frɛ we bi mo onyame nhyira wo so pese wo frɛ a ye number no eye 02085995576 02085995576 ba konso de on beba yo odegu TV na se ya nti nature say we dey wa boss na won we na hwe TV na se be hu numbers no se dey gina egu ho yo abusuafo Mystery TV na mo hwe no na me ne prophet Abednego na yehia wo ha ye hwe sunsumu awade ne meba ani sane a unya ebema wakọ akọkire mu ene ya hwehwe akosi baabi a esese ukọpẹ ano yibre na ohoto ene wa kire se prophet Abednego no o Nsawom owuraku na osan wo to asen so eka ho e ho na wokọ a
ono sunsun na odo no dan no obeda na di ama wahu niema wonam so a wokogina saati bie nim ansa na fe wasawo yade ama afibo we na ye pese yitimi emamunya antiase wo mu se sunsun mu awade no emfi abre ba akopeso efi ahodo bebre di ekeka ye kura no ebi ka ho eka ho na ebrenti na yentimi amfa wote se wo sunsun mu awade dia ene na pekwan na bra ansa wo mu owuraku na beto prophet Abednego na eho na oba ubehu se wode wafa entitie mu na sade wo kire no prophet Dr. Abednego no owo Invisible Teaching Hospital which say we yesunsumu hospital na ode behwe amane e hawo e wo sunsumu no watimi enya anu aduro we ene ade a ye pese ye mamunya ntie na muhu se Mystery TV na waba no enye se wo ba ena na ekina na waba e betena amane me hamo e wo sunsumu nyina no nso no yetimi ayi afri ho prof yo the every day meda wase amen se wo bae na wabekirekire saa ne emamu e de amaye bere pamu nso besa amato nsafrɛ na yaba bedi nkomo e wo ha yo abusuafo saa bere de ye beda mase ne ya kire mu se ye pese ye sɔre